بآلیکاریا کۆمەلا شەمال یا خێرخوازی و کۆمەلا کاروبار یا تاغا مفتی و کۆمەلا ئەرمەنیا یا خێرخوازی 105 سەلکên xwarinê hatin belavkirin sermalbatê birîndar û pakrewanên komkujiya bajarê Hesekê. Em wek komîta karûbar ya serbixwe li taxa miftî me xwest ge em bi arkê xwe rabin bi tensîq bi cemîya şemal xeyriyê re ji منظمة غذاء العالمي ما اف آلي كاري آنية اميل مالباتي برينداري خوب بريقش اميل وام بلا بكن وشهيد مجي هنا سبا ان شاء الله اميل وانجي بلا بكن وكا هوند بين لسر كرتونا نيفساندي 5 كيلو شكر 5 كيلو معكرونيا يا خوي افا بعجانا زيت حمصي معلبه دو كيساد برنج نيسكن بقوليات جرد بيج بآليكارية جمعية أرمن خيرخوازية ما 105 سلك آنين و بآليكارية كوملاء مفتي يا سربخوا أوجي آليكار بمبر بدان هوا نابي بريندار وشهيدة سردانا مالباتê birîndar û pakrewanan û alîkariyawan dibe cihê şehnaziyê li bawan. Saeta wan xweş Xwedê wan bofqîn înşallah û texsîr nekirin camê rajmarê û roja ewlî heta ana camê herê vartên zarokê keçika narin û texsîr nekirin ne ji alî derman ne ji alî textewêrat û ne ji alî hem hewî de ji ber texsîr nekir û saeta wan xweş. Hinek pirsgirêk peyda dibin di belavkirinê de wek gohin ji malbatan nasnama wanî Sûriyê tuneyê û rêxistinên xêrxwaziyê yên navdewletî tenê nasnamên fermî tomar dikin. Yek ji van pirsgirêkê ê wek dibêje estengayê ji kesî ê bi hacet re ji kesî wek dibêje ê wek dibêje em dixwazin bigînin van mewadê gotiyên ji me re ew nasnama wan tuneyê jêr dibêjin mektûmîn el qeyd û munazzamatê ê duwelî wek dibêje heyatê duwelî munazzamatê insانî ew wethaiqat ser teamîlê bi wethaiqat dikin û ev wethaiqan li bavan kesatin eva wek dibêjî divê استنگîl pêşiya me em bêhêvînin ji munazzamatê duwelî gokaribin wek dibêje حلك اجمار دين جوا مسائل ولور انه اف كسيان بحاجه اف كسيان وقت بيجي فقير ام دخوازن وقت بيجي فان مواد قوتين ام بيجي ليه مشكله اجمار شد به انه مثلا نصنماويت النيه واف كسايا محروم دمين ام بيبيني وقت بيجي جو حل جوا مسائل بيداني کومیتا کاروباریا تاغا مفتی و کۆمەلا شەمال کاریبوون بە ئۆتۆمبیلێن خۆ بگەرن ناو تاغێن باژار و ئالیکاریا مالباتە بدەست دوانخن لە مالێوان. دارا عەبدو ئارک حەسەکێ.